Ia ono le nei vai aso le ngangana maui te reo te reo Ia ole good morning i le ngana le whame ole morena. Say someone morena. Yeah. And then if you want something a bit more casual, you can say kia ora. Say kia ora. Pātalo whātu the worship team le nei tai au tatu e kāre sia. E sau nia fōi nai pese nei tai au. Ai le ia pansalia tatu sau ninga, tatu pese mai whaatasi. Tatu pata mai whaatasi ni e via e pēr. Ona swafa le nei tai au. Pese mumoa whai mai. Whai e le a tina e le whale. Iowa le whale. E whai fua. Hallelujah. Praise the Lord. Worship team. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Praise your name, Father. Praise you, Jesus.
tumaya o aia u aia lo famaya awa e te silafia mea umalava ilo nofo malo tu ilunga ele ai se me elilo ilo silafanga o te pese ai mai lo anganga tua tu lo loto
e tama. Aua nei a te matu. Aua nei a te matu. Aia fo i atu li inga. Le whamanu ma le whanetanga lo fia. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Tau sisi maloa tua. O mawaina le mea na balau ina ia une. Tau sisi maloa tua. O te mawhaia mea o maona o ke riso. Tau sisi maloa tua. O mawaina le mea na malau ina ia une. Tau sisi maloa tua. O te mawhaia mea o maona o ke riso. O te le manatu e ua aso tolo lelei. Ai o te tau mawhai ia pia mai lo matai. O le whainga luenga ele ai se mea mai. O ia na te vai tonu ina lana pionga paia. Na te vai tonu ina lana pionga paia. Tau sisi maloa tua. O mawaina le mea na malau ina ia une. Tau sisi maloa tua. O te mawhaia mea o maona o ke riso. Ua sina lava le whanua. Le ai se au whainga luenga. Olo wala au le matai. I sana au whainga luenga. O
the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise the Lord. What a statement, huh? What a statement. You know, the last chorus, they fight muli muli le pesele na usat ni for my lower li'i e wa ule nei. Lower li'i o ane. Lord, here I am. Lord, here I am. Use me. Fa ngā utama. You know, the heart for us should be, God should have used me, Lord. Use me. Fa ngā upo whea lava. Tona lo fina ngā lo me whaina. Fa ngā nei tangata whautawa. Fa ngā utama. Church, as we just continue to worship this morning, just know that our heart should be, Lord, use me wherever you can. As you worship Him this morning, know that God can use any one of us for His will. We're going to go straight into a time of worship. Allow Him in and allow yourself to worship Him. Forget this week and what's happened this week. Let's focus purely on God this morning. Let's worship Him in spirit and in truth. Worship team, that's what best in Israel.
Worthy. There's no one like you. Worthy. No one above you. Worthy. Yes, you are. Thou art worthy. Yes, you're worthy. Worthy of God. Oh Lord, my God. Saudi lo biinga na may sayaw. Saudi mapoli at sa'yo na biinga. Praise you, Lord. Father, we worship you. We worship you this morning. Ato te biia pero suapa le nei taia. E ta chawi ato e le biinga. Le whamaluma le whanetanga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hosanna ya biia pero suapa. You are worthy to be praised. Holy, holy are you, Lord. Holy, holy are you, Lord. E paia o e tama. Hallelujah, hallelujah. Ele ai se chasi e tusamoi. Ele ai se chasi e tusamoi. Oi o le atua fai mauvenga. Oi o le atua le anapi le asose o lava el mavavau. We praise you, Lord. We worship you, Father. There is none like you. There is none like you. We praise you, Lord. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Praise you, this morning. Continue to worship the Lord this morning. We are to bear that tool and worship Him, worship Him. Praise you, Lord. Thank you, Father. Oh, what a God. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you for life. Thank you for the life of God you've given us. Praise you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. It's a tawi ate oe e afua mai ate oe toi poi ate oe lohi ina. You listen to one voice. It's a tawi ate oe. It's a tawi ate oe. It's a tawi ate oe.
Listen to the three. E te tau ia te o. E te tau ia te o. E a fua mai a te oe. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. Unto you you deserve the glory. Come on, John. Take the voice and come. You deserve. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. It's a tau ia te o. It's a tau ia te o. It's a maya, it's a tau. It's a tau ia te o. E a fua mai a te oe. E a fua mai a te oe. Soe moi a te oe. O louni. Tato e kalesia. Tato pese mai ai. E te tau ia te oe. E te tasi mai ai. Tato e kalesia. E te tau ia te a. E a fua mai a te oe. A fua mai a te oe. Soe foi a te oe. Loina. One more time. E a fua mai a te oe. E a fua mai a te oe. Soe foi a te oe. Loina. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Father. Thank you, Lord. We worship you. We worship you, Father. Mato te via pelo suafa tama. Tama o le vi inga la o lo whanau le nei tai au. Mato te loa e le lava. E le lava e la noe loa lofa ia te mato I le aso ma le aso. Father, we know it's not enough to even equate to your love for us each and every day. But one thing we do know, Lord God, is that we love you. We love you, Lord. Mato te alofa ia te oe tama. Ia vi ia pelo suafa. Ia tuina lalo tangata whaatova. Tangata whaale tonu.
Father, may you be glorified through it all. The person, Father, don't worry about us, about the individual, but Father, may you be glorified this morning. In your precious and holy name we pray and ask. And everyone say, amen and amen. Church, you may be seated. That's all. Lalo mai lalo faftai. Atwina to mole team from mole. So I must have to pese vavi. Just a nice fast song. Yeah, mumo lavana. Fatalo fatule. Sunga fa venga inga mo fatua. Yeah. Le sui fe fo ia tanga lo mo fatua. A mese da fenga longa pa ia le tua nei tai au. E tamama tina matua. Yeah. So lava se pitu titi. Yeah, fatalo fatu swafu manu malo Yesu Keriso. Yo tato lima tato faola nei tai au. Welcome everyone this morning. What a beautiful day God has prepared for us today to do worship. You know, as I was throughout this week, it was rainy, it was sunny. Some people said to me, "Oh, you guys came and brought the bad weather," and then the sun came out, and I said, "Well, we brought the nice weather, I think." But regardless of whether rain or shine, He still deserves the glory. Te tau lava I le atu le viinga, po le timu, po le la, po le loloa le tau, te tau lava I le atu le viinga. Ia whatalo whatu tatu e ka le sia le nei tae au. Ia o te loa la usumu tatu o pese. Tu lai mai tatu e ka le sia, let's be upstanding. Alu e whatalofa ni lima se tolu, pe wha, pe lima po nei tae au. Ia ono tatu saunga se le whalongo longo, whitalai mai le tua le nei tae au. Praise the Lord. My Father, I say thank you for loving me all the way. There's so much I want to say. Come take my hand and lead me to your kingdom. Higher will I seek your name, reaching the highest mountain. You are the way, you are the truth, you are my life. Come on, my Father, my Father, I say thank you for loving me all the way. There's so much I want to say. Come take my hand and lead me to your kingdom. Come on, sing higher. Higher will I seek your name, reaching the highest mountain. You are the way, you are the truth, you are my life. Come on, somebody sing glory, 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 hallelujah. Come on, sing glory, 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 hallelujah. Higher will I seek your name, reaching the highest mountain. You are the way, you are the truth, you are my life. Oh, te tangi ilo tama au inaman loangana ia fau mai mawhamanatu I se wheau o te tau atu o le atua oe o
o te tangi lo tama nei no tuina atu na no ona ia o le upu whawina le tūre nei tai au You may be seated this morning. Te walala mai lalo whaftai, tai tātou worship team. What a beautiful song, huh? Beautiful words of that chorus this morning. It sets up the motion and the preparation to hear the word of God. Suia ina ai whalongona ma tātou lotoa e taipena e te whawhonga ma whalonglongo le fionga le tua ni tai au. Ta talo whātu le swafpili Yesu Kiristo le tātou lima le tātou whaola. Tātou ainga e kālesia, greet you in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Mai maunga tele so e maunga iti. Ta talo whātu ate oe le swafo Yesu. Some of our families have been traveling and returning this week. Kala lisiro makua muia o kou Sunga lulunga matinaya luanga malangatu Samoa Noya Kiso DJ oh yeah, sorry. Ese falongonga sa iranga nga vayaswa ma kom BJ le sama tu familiatu ya tinaya Petra malon malanga manuia a inicio alo mawhanau whai malanga me Samoa leo tātou whiroa il nei tai au and I tell you foi Mr. Sabbath this morning alo whatua le Ruth le sa tātou mafuta ia vi ia li tātou mafuta le nei tai au ia Ruby ia kako whai launga ka whao vale renga launga nge kai au ia o ia malong whatua sai Samoa ile aso whanau tile I'm in Fiji and then Samoa Network bring back some good news about the glory of God. Ia lili, ai foi diso dato ainga tatu te lo mafuta le tai au sunga sangonga male. Foi au ngai Timo, o Linda, yo Margaret, whanau Laiti, yo Jonathan, Jara, yo Lai Samoa malanga na onga Papatoe High School. Ia, nisi fo ni tai au ro whangoi mai o e inisio. Oh, ngase tuangia ia. Wherever you are this morning, whether you're on live stream from our family in New Zealand, our own church members, or around the world, may God bless you this morning as you hear the word of God. Solo tusi ile teutonomelo nam tau pumomua, e se upumo tatou ni tai au, tatou whanongonongo ai. This whole week, at least 6 people have said to me that there's a shift in the church. Or a shift. There's a movement. There's a ngayoi. Hello.
mai tau ma vavaai, te tangata fo e whatusa tusa. But I believe that's what the Holy Spirit has been giving you to share. E tala noa mai eima. Ile whalongona wa e langona I lauta penanga I le tua. I le ngaioia le nganga pa ia o le tua I te tonu o langa mo o langa o auna I le ria le li. We go through the same challenges and difficulties. Tātou te iei whawhita uri ma whaingata. A e te mie poloka il tātou savaringa. A tātou whatanga re nganga o le tua, if so swani a te tātou ma tātou au ngani mo si ustai I le tua. Then we feel that shift maranga yoi o tātou savaringa I le tua, even I le onga to tonu whawhita uri. Ria le li. Tanga iane lai te tonomilo nam tau mua. Tātou whaitau mai whaman mole, whaitau whatasi mai whai mua whangata whai upu e ono. Pe tātou whaitau whau what? Ai aolo tuspa ia, it's page 191. Mawalo tusi, why don't you say amen? Whai sa ia o sau kusi tālangi ia vai fu tātou upu ngā rea whaitau tuspa ia sa moa. Upu nei na whai atuai mose a Israelu malawa I le tū mai o Yoritana I le vao I le ele langutasi whengai masufe I le vao paorana ma tōpelu ma Iapana ma Haserota ma Tisa apa. O tau sanga whanga fulu o le masina e tasi le se fulu mal tasi. O le aso mua o le masina o le whaiatu leo Mose I le whanaunga Israelu. O mea o malawa na polo a ia tua Iova ia te ia e whai atu ia I lātou. I le tū mai o Yoritana I le nu o Moapi, nā mata ai o na wholaina e Mose o le neitula whono o whaape atu. Amen. Mai Mose, so Elu, time has come to move. Whamaile tuspa ia sa tātou whaitauina e sa fururua aso. E te malanga mai ai le mea sa mata mai whainga malanga Israelu e tau mele e tau ka tesa pānea. Ka tesa pānea o le pito nuu leo le whasi usi unga o kanana fōu po le promised land. Se isi whaupunga I le whatatianga o le whawhanua ma le map e se fururua aso e malanga me ai Israelu mai ai kupito le mea nofu polonga ai e tau I le pito nuu o le promised land po kanana. Ai le tātou te sila fia mamala mai le se fururua aso le whainga maranga e fia e wha se furu tau sanga. O le wha se furu tau sanga ra rea ngā renga uminga ka milo whamaila tuspa ia I te tonu o le wha furu tau sanga rea people started to die o tangata I anga whioti o tangata e malanga ai le tari tonu I le tua. Mangai ai o le upu ngā tātou whanongolongo e netai ao le sauninga whapalangi o le faith po le whatu tua whau au. E ser mangai o le power o le whatu tua le temi nei. Te mea o mai se whawhitauli te tangi atu I le tua I lana whamarolonga tali mai le tua whamarolo ia te oe. But guess what? There's a tomorrow. E iei tai ao, e iei le vaiaso lea, e iei le masina, e alu pela soi fuanga o lona winga. That same faith o lou whatu tuanga, e mga umia foi o e tai ao, a manau pia e whaau e pela o savaringa. Amen. So le mele ana ua tupu, ua au mai e le tua Israelu mai e kupito, se fururua aso sa te taunga abe, a ua wha se furu tau sanga o ta milo, o ngā o le tele, o le mui le tua, ma le tele tonu I le tua. Guess what? O le ata ngā mo oe ma o le tele o le tā le tele tonu I le tua, ma le tā wharonga tā le tua, the more you go around in circles. But family, I'm saying to you, this morning, it's time to shift. Because when you shift,
Your struggle is over. O le taimi e te mūwai, e te alu ese mai e ma whawhita uri ma whaingata, ngai whia ngai ma oe le nei tai au. O leo o mai le sa valinga, o toi o se anga ona wa aia tu lea la ulu fale tonu o kanana. I le nuu o fora e le tu, a whape ngā fui oe mau. Le tātou te pepese le toi fio mo i Yesu, te ulu fale tātou o i le ola e whawavau, ma manuia o le tua i le teimilanga, au le teimingei, e tā ua whoilo soi fua ma ola manuia. O le ola manuia la le tangata, ia tā pena le tangata, ia e loa le kei me ke shiftai. When you find that your home is overcrowded, ke vai hulonga al kasi poku moe o ko ongo ka maiti, o ka kauma movie sisi fale. The same idea, the same way, the same method, e mga umia le move, ma le shift o lau savalinga whaneanganga, langa lau tāpenanga le sa iai I lau whatuatua lenga I, le ua uma le wavenga lea, now you're ready for another miracle, ma lesi wavenga le tua. Don't count on your fasting and your prayer from yesterday for tomorrow's blessing. O ke ora whalango lango, I lau ana pongi langa whaile vai aso lea, mo le whamanuianga atai au. O mga tali mai mawhamanuia mai le tua ia te oe, nanga ele whapea mai le tua kasia lau ka karo ke mai ke au, o pingia u mau whawhika uli no. Our Father in heaven wants a relationship. E manao ia, I le mafutanga ma oe, o le mafutanga e whai so. E le hei ma se ulu ngā rii, e mawhanga ma le lein ma la mafutanga, pa whapea kasi kaimi o vai aso e kalangoai. A whape ngā lua rii, lulu ngā rii nge kai au, then I can say to you, you both need help. You don't only need help, but you need a lot of prayer. Praise the Lord. Lea la wo o mai. Ai whamai lea whai upure e, ono lenga ko whai kauinga, whamai. Mai mose, wa lava lo tonu nofo, I le nā maunga. We've come this far. Ufia ka sango elo. Fia va venga wa vai elo langa. Fia whamonianga wa tali mai le tua elo ainga. But that's yesterday. But now you're probably sitting on another mountain. That's fine. It's time to shift. Are you ready to shift this morning? Because your struggle needs to end here. Ai ke le alunga oe, ke lua o whakasima le tua. Amen. O mga whanga whiwhai kaura ku sa ke o kauri si menga. Kongo malai vadele. Mele masangi ma ko uia ingsingia vadele. Alako lo alele land. Alako vadele le o avangoa land. O le mele whai vadele. E go 1 minute, one way. 1 minute that way. E umefunga. Pe o lai paints a racetrack. Alfa pe kasi mingu ke kasi o. Nga whai ale o le melea. Se long wava ngoa vale le landai. Al wakura le si vale le. Lai le iava ngoa. Nga ngofo leo le mana vale le call mai. You need to go up 1,000 feet. And then he does the same. Whai kasi mingu ke kaminumiro a whapea. So long as we call my radio goes out. E leo I loa la tātou. Ai whamai e kai me ongo pe se fulu vale it's called stacking. Ai whamai si siau e mana vale leo la stack mako vale le. E le whapea o la whapea puku vale le lungo isi vale le. E le o la e luaku kasi lua. La whewha ia vale le kau ke le loa kākou. Arai whakankari la kou le kai me urufale ai kukongu. E lema whai o ngā kōr mai e malai wā rele mai, o so mai la o e ngan ngumara o ngō langai ke leel kou wā. Mua mai lalo. Ai lai lima lai mua, mangkua e kasi lai piko e lenga mua o akulanga mga onga. That's the exact way that God works. God will never go to the top, number 6. When the first one that came through needs help.
in the stacking. E kofu ka kong mawhawhika uli, nei tai au, e ei lau maunga mana mea ngai, alofa maila tua nei tai au family, it's time to move away from that mountain. It's time to break that stacking. Break out cycle nga. Langa wo yei whamunuanga o lo ta pena mai mo oe. E lei lava manuia o le tua ni mesa kako polonga ai. Pei o ai ko pito ni mesa Israel. Lea wo mai, i le wilderness ma le vau, lea wo o mai i le pora, Makanana, le promised land, e le lava whamunianga le mo oe, e ke o lai i the rest of your life. Lau saiwaringa ngai keimi ngai, you've been blessed o whamanuia le tua ia te oe, we heilo malosi. Manuia wa onga o tau whanau, manuia anga ruenga, manuia tatu ainga, but you cannot live on those blessings because life goes on. It's time to leave that mountain. It is time to shift. Move forward. Say, why don't you say amen? Praise the Lord. Today is the time to break out of your cycle, your holding cycle. Teu tono no me lesim ta upunga so ai lua foi upo tolu. For my whatever no to si o mia le nei maunga. Yo totally one day le tu ma tu. For my parangi. You're going to go round and round the same mountain. It's now time to go north. Ora manga ia yo foi upu manga ka ko mau fo. If my whatever ngawa yelo sa valinga nei tai you know exactly where you are. Kei lo man wianga ya te oe, kei lo challenges nga ya ke oe. Ako nguleva foi ngai mafo fau mai anga pongi mai ka karu fa fitauli ngai te oe pa mai lo upole tu woleva ngai ka minimilo sha umonga nga. But today it's a day of blessing for my it's time to go north. A facility kami kia onga o feme ele north. Students, which way is north? There's a young man here. For my ole north ralu lunga. Mai la fionga na tua, yo ka milo lo fa fika uli is enough. O lo fa ka milo lo challenge is enough. It's time to go north. O fere north, o ia ka wele north. O la tua lo sila ya te oe maro manaonga. O mai la mose ele no. Wo lava, lo popole, malo ngofo lo maunga nga. O le sila manga o ye lo marka la maunga. E mga ielo ele si angkala nga whawhikauri. I ngā haru whanaka ngau ngingiwa koe mo nga iauru I lau whawhikauri. Ma whawhakuai ma. I tātou needs makako mongola iei. Ai whamaira upole tua, it's time to go north. Family, are you ready to go north this morning? It's shifting time. I ngā ia overload struggle in the nei out. Maira fai upo ono, ua levera o tau nofo il nei maunga. It's time to break camp. E koruranga I menga iau whika mua ni kai au. Upo le tuan ni tai au. Ai tanga I whorad fai upo fitu. There are three things that we want to talk about this morning. Me mo buanga if mai. Ia le liu wane o tau. How are you going to shift this morning? Mai ia le liu wane o tau. Fa mai le wha parangi. You and I need to break camp. It becomes a habit. You need to break camp. Before you can move. You need to turn. It's not just looking. You need to break. Break camp means to come see. Okay, me le focus for you. Came you for the year for break the camp. Koso le for the year. Se ilungo po. E umai for the akuganka ye pay le se singo for in mele. I say wa ave se umar avinga ave ese umangu ave ese umokamaki. Ave ese tida ave ese umarainga ave ese umatamainga. Break camp, it means you need to move in order to shift
E se I mai lunga me uma. O la me ngā ma waa, pa mai le tus pa ia, ai le se inga I lunga me ngā ma waa al tia apolo, e ke safa ia lau ka mai maunga ngā. Mai li liwa ne o tau break camp. It's time to move. Alua se mai na maunga ngā te iai. A tātou leo e se mai na maunga ngā tātou te iai. Sometimes you're depressed. Yet no one is bothering you. E isi kei mi ke vai ko alis kan kam kwa whangongoa e whisire koi. E me ke whangongoa, e ngofu kwa mau foku. E whiwa maho fawele mo se bea. Ai sa, o maa sangi el ngofu ngofu ngoranga maunga whangongoa. Olis kanka is the feeling low. When there's a chance for you to have so much joy and honoring God. Ola ava no mo oe me toi maua lunga le vi inga o le tua. I me tātou te whaia me whamruia mai le tua ia ti tātou. O mai lau o langa worship in ngai. You need to have again the ability to worship Him and worship Him freely. I will bless the Lord at all times. Salmo church my fra, five more out of 5 tay over yaso umalava, eleo no na vi inga, ilo mutu. Family, what's in your mouth this morning? Si sa o kwa ke oe. O isi ken mi kele yo me. Ta tau mutu. Ai le sa wele vi inga le tu se tulo. There are times when things don't go well for us, but we still need to be thankful for the life that you have. But we still need to honor God. Let's live a life that is a testament to the grace of God and the blessings upon our lives. Concentrate and focus if I Amen. Maila tua, family, le liu ese, turn away. Break up camp. It's time to move. It's time to shift. Longa lua. Mai yasava valiva watu to advance into the hill country. Kele yo Cristiano fia le liu le tua. But the problem is they don't move. There's no movement, no progress. Ale ila usavali, ele isa luluma. Ale nga yoi, nga e feli uli wa ia ilungo le mekas. Ale ke kuku e lungo lo monga kas. Nga pawal me lo ako ngaka. Ilo umakwa bela poa. Wa makang kula le ulu. Ulo umakwa me mai le tope o ilalo e mai kawinga umakwa oe. Ngai loa kwa la ke kuku wai lunga lo fa fika uli ngai kas. But it's time to savali your feet. Savali, move. Dieleli. Mai le tua mose, ta kurongu. Se wa levan ko kulunga ngamu. It's time to walk. Malkantia tolu fai po lusu mal fao le nei o fai mo tatou tai ina le tula fono. Tai tamal tula fono. Sa punitia ina se ia faalia le fatutua a o mai le fai po lusu mal ma o mai fatutua nei. O le toi pula ya te ya te tatou le tai tama. Pula fongo le tai tama. O le ata o le maunga le tatou te iai. Spiritually it's the same picture. O le tu la fono le sa tai tama ya te tatou. E tatou te leo toi ola I lunga se tu la fono. Leo tatou ola I le alofa tu no le tua. Leo koe ola sai tia. It's time to move, it's time to shift. Your struggle can be over today. I via le li. Male, manatu lona tolu, whamai. E ka kaunga ka kore lium ka ko savari, mo le tolu, mo le whaamanuianga ua umo na tāpena masaunia e le tua mo tātou. Kia mai le whamai le tua e ke oe ia. Li lium ma savari,
Ngai pule leo me ke savali ai le ai e ke savali atu ta pena ile tu fa murianga mo oe. Ia le li. Mai foi upe valu, mai le tua. Fauta o tu ina tu le du yo to lumba. I have given you this land. E nga yo ia ku vai. A savali lunga o le ele wofo ele tua mo oe. Mai le tua ia per amo. O le mea ngai ke vai e kwe, ke wa kue ke oe malau whangau. Ele umanga. And the same God is offering you. E ke ngai yoi loa. You start walking on blessings and miracles and mai ele tua. I've given you this land. Watu ia, e whai mo tau le nuu na tau tō ai ova yo tau tamau a per amo. Isa ako mai a kopo. Go in and take position. All you need to do is go and take position. O lau whaatali bai whamurianga o tā pena ele tua mo oe ma. Si me manga, ia ngai whamai whaiunga whaiupunga whamai. Ngā. O foi le tua ia, per amo sa aku mai a kopo. Ma lato whanau. Pe ama vai atu I lato. It's generational, your blessings ele tua. See, when you shift, I move. Me mo maoe, ke le liu e alu ese. E savadi. Ai ke o ngā, e generational. E o ngā tupulanga, whamonianga le tua. E watu ia te oi. Ai mafau, fau la le fast food tau sanga nenga iai. Lenga ka milo ai whau ngā Israelu I the wilderness I le vau. Fast food tau sanga, it's a long time, O ngā wharai o mawawau, mai ka ila melinda le e kapiangoi. Ua koa nge kau sanga nge langa fast food. Am I right, Mels? So, is it 40 or 50? And then we're going to fast food. Au ye le la fa na ulaiti. Sa mele ku spaia. It tonu fast food tau sangara. O mele o ko ya melinda. E o fo ilanga fangau. So on mele fa ye matou tonu matou ainga. It becomes generational. Lo inga ya unga tupulanga me ma ke learn I kongora inga. Isa o ka wa fast food tau sanga. Ai le la o fa maile. Ele ngata la mantuala a tatou leo ese ma le vau ma le wilderness there. E au ngā tūpulanga me ia ka koe lawe e ko kongo le maunga le ma ko kongo le whasu tau sanga rea. A reo whamai le tua nei tai au e whailoa atu lonu. It's time to move langa atou atu o le nuu ua umanga whorafora o whamunianga ua umanga whorafora. All you need to do is take position. Anga eo kore ngā e fou fo ilo shift, e fou le ele, e fou whamunianga, e fou foi mea sili rato wa ia. I te tonu le nuu umon whorafora. A tātou soso maila I le tūwharanganga ma le tātou sawaringa. Nā lau sawaringa le nei taha. Wa umona tā pena I le tua whaamanuianga ia te oe ma lau sawaringa. Ina ia manuia oe. O le maunga re kukua lesi kaimi. Kako me se serenga whai ngafi ma lesi kausanga ma lesi ia kongu o lesi kaimi. Ola. Ana ke ma whauwhau o lesi au maunganga whainga kupu I oi ai kupito. It's now over 40 years ka unga oi ai kupito. A reka sai kia ai ngei, kei mingi. Lai si la fia lea le tua, me le tua, o le maunga kuku, it's time to walk away. Break camp. Break camp ono inga, e ke alu ese aku mai, ai sau les kaka vai, e le koe manga kua, e le koe loa sa e ngofo I mela. E sau tangata vai I whawhika uli le, pe sau tangata vai le ngofo inga le, vai le lau ele le, e le I loa sa e ngofo I le mele, aisa, you have broken camp, koe si ia I lunga, ai mu sawavari, ai sawavari mal mauti noa, o tā pena mai le tua whamanianga. Menga le o tā pena I le tua, le maliu lona halo pele to tasi o Yesu. Langa when you go away from the mountain o le ola, whale tonu ma se semre anga sara le kako ke ei. Tātou te le sawavari mai te lia Yesu malana wha o le tanga, tātou te leo mai tau mate. Wa umona tā pena e ia, le manuia tātou te sawavari ai. Umona tā pena e ia, le whamanga loina o le tangata whale tonu ma le tangata angasala, e ke sau e te sau ma lou mauti noa. It's a right shift that is offering you through the Son
of Jesus Christ. La mai lau sawa linga ngi kai. Mai lau pole atua, family, o lava ngā kūkulunga na maunga. Only you, o ngā kei lola o maunga ngā kei nei tai au. Au lau maunga ngā kau fia ai lau sawa linga maumanui a tai au. Are you ready to shift? O nis ka haka lenga fungo forma miri alanga maunga. O le maunga ngā e koe a whai ngai lau sawa linga. Kanga, the more you mili, the more it grows. Koe kango kungo wale I lalo I lau mili, o I lungo I lau mili. Asia, rai loa le elki a polo le manga I o lau mili lau whale kongu mo le sesenga ke whaia. It's time to break camp. Ya I loa whawhika uringa. Tia I loa langa. And let me tell you this. The more you mili on that maunga, the more al kako ola whaia ina. O le ola whaia inga, e ke maua I longo fungo fo I lungo le maunga ngā, langa I le o ato o toa, le mana o le tua I ngā ia te oe, He's prepared something better for you. O le nuu ua uma na fola ina ia Abrahamo, isa ako mai ako po ai generation o longo inga, e sau ia Abrahamo e o mai ia te oe maa uni tai au le tangata whatua tua. That same offer applies to you this morning. So what is your choice? Are you going to move? Are you going to stay put? Are you going to break camp? Ka se I lunga, ia a me umai la ngi kai au. Kai la koe fo ngi fale. La koe whailau miri ngai le audio lasa. Shoko. The struggle can be over today. Mai le tua. So ai lu lonu. Ala se furu lua. Ang ko le mui. Direct path 12 days. Ang fast food kau sangan kami minum mai. Oka. Olongo ingo le ango maunga yang mga ole kuai aves. Awo omengi. Now we are here at the mountain. Mai le tua family. You are here. You know your relationship with God. It's time to shift. First, you turn. Second, you walk. And you walk knowing that you're walking on His blessings. Lo esa vali lungo ana famunianga. Umana ta pena ere tua. E whao le tanga ta te manuia. God bless you this morning. In the name of Jesus, amen. Can we have our worship team, please? Sauni datu sauninga from Mantunga. E tatu tiri old from Mantunga. Siaki oelo savalinga ni taiao. What is your choice? Are you ready to move? Praise the Lord. A fake mau ke move ni taiao. So mai so no iluma tatu o fatasi le tua. I submit to you. Abata tu tulai mai mo. Give it all to you.
envelope in my hand is a card from a young lady named Catherine. Salon tato e kalesia le mantual te ne palangila. I've had this card for nearly 3 months. Sai lungo o kesia just this morning. Umalokus pa ya kwa umay malcard. But I think this is the reason why. Mga orang ang pa iyo le tuo ke share kule wingo le card. Kengi palangila, she's a twin. Le mantua tato. Angofo lingi pensingi lungo longa uluwa susungu. She's a very smart lady from well-to-do family. Sa inga manguya. Angofo malingi pensingi kuku. She tried to commit suicide. And then we met her. Ngamao mamam siaki asid farmai ka oko lenga yoi mo mu malkingo. And then God started healing her, and we mentored her. Pamalosiai. Next thing, kulei malmoenga mai kongui. Tatato vai mai kongui. Umal moenga mai le wheelchair. Umal le wheelchair sekseku mai. But this is what she did. Alu esa mai le maunga saye. Alu esa mai le maunga sa mamafa ya te ia. Langa mea kang fai take her own life. Fa pea ia. Ele koe mawhai yunga wha mangalo ele tua. But guess what? Catherine's living a normal life. Ua wha manuia ia ele tua. She sent us a letter of thanks. Mai wha whai wha manuia ele tua le tato ainga, because every day sa ave wha mantunga, sa tato te talo, sa waraulia le tato e kale sia and a pongi manatua teine na. Ua wha manuia ele tua. All you need to do this morning, if you want to shift, is turn the liu. Make an effort to walk towards Iletua, knowing eke sabali lunga o fora forlanga o whamaruia me Iletua ya te oi. Tausa maldato pese whamabole. Oe mana umia se talo, le asa mana onga sau e watu. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Family, can you come around? Before I pray for them. Tato worship team, come on. Family, come. You don't have to know them.
Me tātou lima masotanga whamurianga. Just lay your hands. Pa ilis tangata, ilis tama, ilis tina. Tātou rau tātou mai nei tai hao. Nanga tofu tātou mamana onga. O ke le lau whamatalanga whiaku ni kei mi le maunga whalawalawe ia te oe. I don't have to know. Angai te sila fia mai malamalama lua wāma le tua. Awangi mamafa ia ke oe whawhitauri. Because you've come this morning because you want to shift, you want to move. O le mea tā uanga. Because guess what? E iei fo i taimi o ke pa ua iau I lalo o lesi fo I tamā lesi tina. And I need help. I lau fo I maunga. Mga o bia le move away. Inga ia whamanuia le atua. But it's a joy this morning. Tātou tu whatas. Nanga tātou te le tu wha maunga te miu. Amen. This is a family of God. A inga leo le tua. Tātou tu whatas. A veo lima. A veo lo whatua tua. O lima a veo mas o tanga o whamonianga. Tātou tu whatas. Your faith and my faith. So o se tas. O lo tu lai nei tai au. Let them know that you're praying and we're praying for them in the name of Jesus. Hallelujah. Mai le tua Mose. Whai lo no. O lewa o tau tūlunga maunganga. In other words, God is saying that's why our blessings have stopped. Because it's time to turn, break camp, move, and walk on my blessings and my promises. Wala tātou te talo. Umara mātou whanongolongo o le tua I lau whiongo pa ia nei tai au. Whaftai le tua I lau upu. Whamanatu, malaunga, maaoao mai a te mātou o malama. Langara mātou o langai mātou te le mawhaia se mea. I le mawhaia sa mātou poto, I le mawhaia sa malosi, I le mawhaia sa mātou iloa. Ai mātou te mawhaia, pia iai oe. Talo le tua I le nei tai au. Mo lea ta mā, lea tina, lea tama, lea taine taravou. Sio e mātou whana uti. Sila sila I o lātou loto e te sila fia o lātou maraonga. Talo whawheloa I whamanuia ia te lātou I nei te au. Heavenly Father, as your children stand before your throne this morning, you know everybody's heart. Not only our families and friends that are here, but also those that have joined us on live stream from around the world. Father, for all the needs that they have, we ask you in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior, to meet those needs. It's time to shift. Before we do that, we need to turn our eyes away. And to break camp, Mato Savavali. Angayatu yate oe, le manuia. Mato Savavali lungo au famuniaka. Whawhitai, le mana loanga anga pa ia whamatala loto yate matou. I le nei tau. Whawhitai le whau unga loanga anga pa ia. Matou le ngonai le. Maulalo matou loto matou te filifili. Whatasi ma oe le tu. Whamanuia I lau whanau le nei tau. Bless our families and friends. In your mighty name, Jesus, we pray. And all of his children say, amen and amen. Turn around and greet somebody this morning. Praise the Lord. Lawina lau talvo, au boys from mole, si matato lau lau from junga. Hallelujah. Maybe seated, tatu from tunga. Fai wailol tatu, sauningal nei tau. Wina tatu whengaruenga whan mori.
Tātou sauni celebrate whatasi le tai au le sauninga from Intunga. Hallelujah. Tai le lofa malanga leo le tua lo mo oe le malosi ma tātou. Whamanatu pēr le tongiola ato toa umona ia saunia. Tātou tātou. Te mai talo whamalmore whapa ia I la reto le nei tai au. Tātou sa leo lo tino Isu. Lo tino lea na nuti mamoia. Mawai le whamalo longa o mātou tangata ua umona tā pena. Le sauninga lea, ma le tauranga lea. Ai mātou whiawhia e whamanatu nei tai au. Tainane fo'i. Le whatusa lo toto. Le mana o lo toto. Whaamamaina I o mātou tangata. Mawai le awanoa mātou te o ese mai le maunga pe ona mātou. Tala noa I le nei tai au. O ese mai whawhita uli o ese mai whangata. Ai mātou sāwa wali lunga o whamanianga o omana e tā pena moi mātou lau whanau. Whanuia me ni tai au. Nuia wha iau o ona. Tu lai mo le tufa ina o whatu soro tino mo le toto I lu swafi Isu. Amen. O mo le whai Isu le whaftai o I tangora reto o I tofi. Hallelujah. Mai lan whetalainga I o tō whaia ma whamantunga I ata. Pa pēr fo I le ipu. Whatu soro no toto. Tātou te whaia ma le usi ustai. O ia na whaia le whataita inga mo tātou. A mawal ni tai au. I invite you to exchange with somebody else. Because through the power of the blood, it's the same for all of us. It's tu sali. Mo tātou ni tai au. Bi ele ni. Whamruia tele le tua, tau sunga ni tai au. Bi ele ni. La
Ba tatu tulai nei taiao sa uni mo tatu sauninga. Sa manatu mo liu tatu le faola. Tatu ke leo ai si temi makaku. O so lunga ke mi malo le mong samo. Ai le se celebration is silly male. So fua wo foina ngai manu ia ai ma. Kolo toi tatu areto mo wina ni taiao. If there's anybody, we mantua isi so mantua ni taiao. Mantua le, tina ia blessing from marolonga le tua fa wina. Fangatai fo mai ia me fa le tua. Te tua fa venga. Praise the Lord. A fina ia miracle from marolonga le tua. Hallelujah. Le inisio tatu ainga tatu te reo mafuta ni taiao, tua i lau te talo. Na tua foi il sunga a Jonathan, male, al tua ia Kristo. Te mea na lei toi te liwa tu whainga malanga. Fitai o saunia ele tua nei au noa tatu mafuta ai. I ele li. Ai te sila fielo mana onga le taiao, si tasi o roa, te talo tua i le tua. Continue to do so, tu i le tua no maranga. Hallelujah. Tatu te lia nei taiao a uma ia, mamoli atu sau whaftai lo tua o rofi whafonga mai le tua i lusi fonga. Na tatu te lia, a le swafo le tua le tamā, le tua le alo, le tua le nganga pa ia. Tatu te lia.
sing that chorus. E te tau yato e, tato team, please. Hallelujah. E te tau yato e. Pesa e o lau tau tino mai roa tua le nei tai au. Hallelujah. Yeah. Atua lalo mai lalo whawhitai, a oina mai tātou ipu, ni tai au, a mai pui tātou taulanga ma suluai, tua tulu ti me uso lātou pese, pai ua le tātou mawhitanga ni tai au. Hallelujah. Unto Jesus, He cares for you. now cast your burden. Cast your burdens Come on, unto Jesus. unto Jesus. He cares for you. Now cast your burden. Cast your burdens Come on. unto Jesus. He cares for you. Now cast your burden. Cast your burdens Come on, unto Jesus. unto Jesus. He cares for you. He cares for you. Well, that's what Ecclesia, that's what Lai Mai Pumalmola. Let's be upstanding. Let's worship the Lord. This last song this morning before we go home and enjoy some great food, great Samoan food, uruguay, whatever it may be. Remember, let's worship the Lord first. Now cast your burdens, Cast your burdens unto Jesus. unto Jesus. He cares for you. He cares for Now you. cast your burdens. Cast your burdens Come on, unto Jesus. unto Jesus. He cares for you. He cares for you. Now higher, higher. Higher, higher, Now higher. higher, 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 Come on, higher, higher. higher, higher. Lift Jesus Now higher. higher, higher. Higher, higher, Now higher. higher, 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 Higher. higher, higher. Now higher. Lift Lower. Jesus higher. Now lower, lower. Lower, lower, Now lower. lower, 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 lower. lower, Now lower. lower. Stop Come on. Satan, Now lower, 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 lower. lower, lower, lower,
super, super. Super, super. Now a super. Super, 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 super. super. Super, super. Now a super. Supernatural Now power. super, super. Super, super. Now a super. Super, 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 super. super. Super, super. Now a super. Supernatural power. Cast your burdens. Cast your burdens. Come on, unto Jesus. Unto Jesus. Church, He cares for He you. cares for you. Now cast your burdens. Cast your burdens. Come on, unto Jesus. Unto Jesus. He cares for you. He cares for you. Now a higher, higher. Higher, Now a higher, 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 higher. higher, Now a higher. higher. Lift Jesus Now a higher, higher, higher. higher, Now a higher, 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 higher. higher, Now a higher. higher. Lift Jesus higher. Tambira Jehovah, 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 Tambira. Tambira Jehovah. Yelele, 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 Tambira Jehovah. yelele. Yelele, 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 Tambira Jehovah. Tambira Jehovah, Tambira Jehovah. Tambira, Tambira Jehovah. Tambira. Tambira Jehovah. Tambira Jehovah. Yelele, 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 Tambira Jehovah. yelele. Yelele, 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 Tambira Jehovah. Eu alança maile aso ele toya, selo totinga. Ele toy panaloa, e manio iloi mata. Ai makuta e pababa, o malena nori, ona oahu. E ole aso pia pia. Ele aso, E ole aso pia pia. Me ama ia Yesu ipopoma lo upaola. Ole ai tai lo lima. Mame au ilena nu kulpola ina. ele toyai, ele toyai. Yaini pano ano ama pesa wageni abenga mamapa. Eleto mai pesina. Eleto yaini pa atopa. Ai makuta e pa mama ualena mani. Ona oa Ele aso, e ole aso. Ose aso pia pia. ele aso. Ole aso pia pia. Te ama ia Yesu ipopoma lo upaola. Ole ai tai lo lima. Mabe au ilena nu kulpola ina. Maabe oe, Mabe au ilena nu kulpola ina. maabe oe. Mabe au ilena nu kulpola ina. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yeah, gonna win out here, Mr. and Mrs. Marissa. Sumai lumai. He said, "Talo if I win, I'll not ma futanga Papa yel datu taulang. Tatu ya Crystal nate talo if I you datu ma futanga Papa yel datu taulang. Ianga tatu re. Peseru fam talanga lukile yalu lova. Oh, praise the Lord. Talo if Papa yel datu taulanga pa you le datu ma futanga.
being in the midst of our service today. We thank you, Father God, for your many blessings and your love upon us, Father God. We thank you for your Holy Spirit and guidance over our lives. And we thank you, Father God, for always leading us and taking good care of us. As we end off our service, Father God, and as we part ways, Lord, Lord, I pray that you may bless our families today. Be with them and guide them, Father God. And in Jesus' mighty name, amen and amen. Yeah, and then so lead tie out. Praise the Lord. Amen. God is good. And all the time. This trip has been a real blessing for my husband and I, as well as my son. As you may all know, this is Leo's first time in New Zealand, and he finally got the opportunity to meet my husband's side of the family, as well as his aunties and uncles and his cousins. It's just him, but it's been so nice to see them all together in fellowship again. This was an unexpected trip, but I must say God's hand was over everything. Amen. From the moment we left California to the moment we landed here, we saw the hand of God. And we can't thank him enough for making this trip possible for us to spend time with Mom and Dad. I must say it's an eye-opener for me. Being encouraged by many people, as well as pastors and Faletuas, over me and my husband. Many people know there's a big calling over, I always say, over Johnny's life. I can never see myself as a Faletua. But just being around everyone and Mom and Dad and them speaking life over us, and Pastor Tangaloa and Faletua Nai. It's refreshing, and I'm ready to go back and be challenged again and do the will of God. I love you. Thank you for everything. Father Lava. Yeah. Peter's gonna make me cry, so give me some tissue. Yeah, e mole tu lava le anga of taile tatu e kale sia. Po fe lava le me mate yai, pe mate. E avina I ma ue le tua, le finanga lo le tua. Ma mai nei New Zealand tatu ai nga lava le nei. So we say, like, I always feel like part of the family, even though when I've returned there to i mai vai atu inisio la tona whanau le ua tono le otela vou vaenga na otela vou le whai ainga nisi but o le tatu ainga lava le nei, so mole tu lava le anga whaftai wea whai masu ma ma tina whaftai atu tatu e ka le sia ia mra tō lofma tō anga leifo ia te ma ua sa o lava le sanuanga tina mai lava te mina ma tua New Zealand ma move to America. For me, ole longa tolu la ne talona. I've been back 3 times, but the first 2 times, no, it was nice, but I came and I always felt like there's a part of me missing. I feel complete this time. So we came and we thank God for His blessings.
Haftai I le tua mon whamunianga tonu tatu e kalesia. All I want to say, church, is keep on pushing. Keep on pushing, keep on moving. Peo upu whai le tua le nei tai au. Keep on moving forward for the Lord. Aole tipa tipa ai, but just keep on staying focused. A lot of times we tend to focus on things that are not important. But when you put God first and you look to Him, God will lead you accordingly. So we love you guys very much. Whaftai lava. Nisi fo ina lofa mai a tik maua na mo lewa no tatu whai lunch ai whai dinner. Whaftai lava. Nisi fo ina whisili mai se asa i le I avanoa. Family atu tatu e kāisia ona le teimi. But so te iloa, if you had a chance, I know we'll be having breakfast, lunch and dinner and thing every single day with our church. But our final words that may God bless you. And it's not a goodbye, it's a see you later. And just lastly, the young people, the youth, man, you guys know that you guys are real dear to me. Past and present youth members. As you prepare for White Sunday, those who are going to be ministering, pour your all into it. Remember, it's not a show. But everything that we do up here, it's not once you get onto this platform, it's the stage. It's a different level. You're not just playing around anymore. It's a time to minister. Remember, our job is to win the lost at any cost. Remember, there are going to be a lot of people visiting on White Sunday during the day for the kids and during the nights. So that should be our main focus. And then if people are blessed, that's great. But our job is to win the lost at any cost. So if I'm going to le tua le tatu ainga, to if I tumu me o whaanga wina ono ma umatina. But finally, may God be praised. In Jesus' name, amen and amen. Tai, no sunga mole. Tai me fil tuan li tai au. Iereli, tai fo le tua mole au no tatu te mafutai. Crystal, behind every successful man is a great lady. And tai me fo matu mafutai. E vai ngata leo Kristo le langona leo ai ki le o le whamutalanga ma la unga nga lunga fai. Nga ka foi la amisi fo tonu sa inga po se kalesia. You will know she's not there because things are not the same. Elo sa elo le me uma ya. So well done. Tu foi molia tu ma tu rofa anga sunga fa fenga ma fa tua. Pastor Albert Friend is the presbyter po le toina le tu malo e o tupu foi maola la tu region e le teming mo felo ai mai nei e tolu e pe lima e kalesia le teming o salo la te le tolu sfulu e kalesia la ko region something like 25. So o le fina ngalo ngao le tua e tupu maola le fina ngalo le tua a me fai ta to lalangi. Yeah, alo wa ale shift el ganka pe upo le tu el nitao. Ya nga o maunga me ngo fongo foi. Ya le ri. Pa malo do tatu ainga fa malo sil nitao. Le uta ul tatu lo tomiti to fa manatu atu. Well, this is a special day lo tomiti ka ko alu pe le white. Le stripy white, le white. Ya manga ya ka ko meo masangita to celebrate pe manga ya mo na tamaiti. And lua tatu sauninga o le taiao ta pena maile le tauloto lau whanau pule hao se vainga le fionga le tua o foi le omi tele ia ma whaamore mole o wale sa sanga I ka maiki tatou mātua sa e whaaronga kā o e lai kiki ia o la vean menga ke mankua ngai whaarong kā o e lai kiki la sa sai fola o ka mama they'll come around e o foi la fiafi o kusala al taiao sauninga tatou e fa solo e matua al tatou ainga taitasi ia o la fiafi ia o sauninga nga o le Runner Youth ai ful tatou fai launga sauninga ia tatou e masange ko kumbo sauninga ia so be a blessing ni pele tal no me songa ia Jonathan le taiao ia le li ma le tua lo te talo le altus tu se la tua kale sia songa sa ngonga ia lo o ia le vele malanga o yo le spokesman o le malanga la onga Papatoetoe High School le o I matimo ma Max ma le whanau ia masunga o ia Jonathan ma Jara
ia la fine ia Linda ia o nga lu fa just mo fa mo fa na ia vi ia le li man tu lo talo tai foi nisi sa malanga le o toi te liu mai man manuia ia ingi si ke o misi aku le tai au ia nga ke si le fia ni se la tu ka le sia le o wai mai ia fa manuia man tu lo talo fa tai tu mo melo to wa lo fa ia ma o maltina tau mafa matupe me tele si le fia ele tua fa manuia tele le tua la tua inga ia sa le ngi ska ko folfolanga o tu foi lo talo le sunga ya David fa maro longa le tua lona au o lai ia e lai fa tau to li ai ia stai me luma ta to fe loa ia le li